Okay. Rasa itulah something that can relate kan. Rasa hidup kosong. So it affects me lah. Affect my life, affect my mental, affect my family juga kan. Sibuk sangat kerja. Kalau macam Fahim dengan Airudin kan, what is actually happen to you guys yang buatkan you rasa macam you guys nak apa? Change the routine tu. So sekarang ni I ambil dulu satu soalan. Okay, I ambil dulu satu soalan daripada Puan Nadia. Saya dah di lokaliti tu 5 tahun. Tiba-tiba tadi ada orang cakap tak tahu pun klinik ada dekat sini. Okay. Brick and mortar punya business klinik ni. It's all about locality. Okay. Walaupun sesuatu bisnes, ini saya cakap daripada specifically untuk bisnes klinik lah. Okay, specifically untuk bisnes klinik. Klinik ni dia locality. Kalau orang tak kenal, maknanya tak sampai. Orang tak tahu kewujudan kita. Jadi macam mana kita nak pastikan orang tahu kewujudan bisnes kita, kewujudan klinik kita? Kita kena buat marketing. Okay, marketing tugas dia adalah untuk menyampaikan mesej, untuk bagi orang tahu. Itu yang pertama. Itu is the main objective of doing marketing. Okay, faham tu dulu the fundamental dulu, the basic one. Tetapi when we talk about marketing, dia ada banyak benda yang kena buat. Dia ada offline, dia ada online. Dua-dua kena jalan seiring. Now, on the locality punya part, business clinic, untuk offline, marketing you kena buat. Tapi apakah offline marketing untuk business clinic? Offline marketing untuk business clinic, dia ada banyak. Contoh, you boleh buat community program. As simple as you buat program dekat masjid sebulan sekali, dekat sekolah. So, kena buatlah benda tu. Join program-program dekat mana adanya tertumpunya orang-orang lokal kat situ. Taman-taman ke apa ke, boleh lah buat something. Carnival ke apa ke. So, kena buat event lah. Dan tidak semestinya you as a clinic yang kena buat benda tu. Mungkin you boleh collab juga dengan gym ke, kan, cafe ke, pharmacy ke, macam tu. Kalau I nak cerita detail kat dalam dia akan jadi sangat panjang lah. Panjang gila. Buat collaboration dan sebagainya. Dan online pun kena buat. Okay, yang offline tadi tu is all about, itu pasal event. So kalau in terms of marketing material macam mana? You boleh letak flyers you dekat restoran-restoran dekat situ, letak kat atas table kan. Ataupun you boleh sewa. Contoh you pergi kedai mamak, kedai restoran kat sana kan, dekat kawasan sekitar you, kedai makan, you cakap, orang boleh tak I nak sewa meja makan you untuk I tampal I punya stiker ni. Bayar monthly ke, bayar lump sum, one lump sum money untuk setahun punya, tampal you punya stiker dekat atas meja kedai makan. So that is also advertising juga, visibility. So orang akan tahu. Dan dekat dalam you punya flyers ke apa semua, you letaklah QR code. Contoh QR code kan, QR code tu link to your social media ke, website ke. Kalau website you ada pixel. Lepas ni kalau you run ads, you boleh target orang yang pernah landing dekat you punya website, orang yang pernah landing dekat you punya social media. Iklan tu boleh kejar dia orang. So banyaklah ada integration online, offline, banyak benda. So Puan Nadia, kalau you nak tahu lagi lanjut, you boleh cuba dapatkan digital marketing, blueprint digital marketing business clinic. You pergi dekat my profile, okay, klik dekat my profile, dia ada info dekat situ. You boleh klik and then you akan dapatlah sesuatu kat situ. You go through dulu. You tengok. Mana tahulah benda tu mungkin boleh membantu you lagi kan.